history have say koina thaini gi matam gi thodok sing have di societies individual amadi culture sing asi kamdawna leirami amadi matam gi matung ina kamdawna hongnuk ni no have gi matang da nainava du buni thaini gi matam da miyoi bisingna kadai wai da karam mong da leiramba jano kari sinjak sarami amadi kamdawna manamasing thabana chingbasi hairakkhibano masigum wahang sing asi paukhum asi aikoina history sin nainaraba matungda khangba ngame adubo aikoina kamdawna thainigi matamda leiramba miyoi singi maramda khangba ngamlivano ahan mata aikoina thainigi matamda seasonarma polam kya kudamoina chafu kuchukulai painting amadi structure sing asi nainaraba matungda khangba ngame masibo aikoina archaeology haina khangnei aduga masigumba nainariba mi asibuna archaeologist haina khangnei makoina thainigi civilization singi mafumna tawkhairaga matam adugi tools weapons pots ornaments coins sigumna singma mayam si thigani aduga madu mukupna research tawraba matungda matam adugi chanavi si khangma ngame matam aduda kari chinjak saram hebsisu asumna sarugumba phangsidagi khangma ngame mathangda pambi gi managumada khudna iraga thamlama mayek sing adu nainaraga khangma ngame masi aikoina manuscript haina khangnei manuscript asi palm leaf natraga bird sign khangnaba ugi masit asida iraga thamlame masigumba lairik asida religion gi maramda ningthau gi maramda hidak langthak amadi sereng wari na chingba kyasu irami aduga iramleba mayek ase ayamana sanskrit prakrit amadi tamil gi mayekte irami aduga atopa amana masiga chap manaba mongda khara kanba nunggumada iraga thamlamsu yawi masibuna inscription haina khangnei masitana ningthauksingna makoi yathang adu miyamna khangnanaba inerami aduga lan gamba matamdasu record oina masida iselaga thamnei asumna ngasi aikoina masigumba mayamsidagi thainagi matam adugi maramda khangma ngame adura ngasi videos data ancient india gi maramda marik chumna khangminasi masida history have karino history makhal kya sui amadi indian subcontinent da miyoi besingna kamdawna leiba horaki havena chingbasi khangminasi Indian subcontinent ki history si makhal ahum thokna khaidoi ancient India medieval India amadi modern India aduga ancient India havesta amuk saruk ahum thokna khaidoi prehistory proto history amadi history prehistoric era fc stone age ki matam maduvani haibadi matam masida khuchukhulaina singbasi nung ngaktana sembani masigi matam asi chawrakna 2 million BC dagina 4000 BC fawbo oi BCE habdi Jesus Christ na poktrigi mamangi matam aduvani aduga hojik chaliba sahi asina Jesus Christ na poklaba matungi sahi aduni basibuna CE habdi common era haina khangnei mayamna gyan tana bhaijaramge BCE gi chahidadi sahi asi maning halaga pagani khudamoina 10 BCE to 1 BCE matam masigi return records laite habdi mayek ivaivasi karino khangmanatri aduna ikhoina matam masigi archaeological remains sing adu nainaraga matam masigi maramda khangma ngame matam masigi nungi khulai asi machin tumdaba ngaktana ayamba oi maramdi matam masida kuchukulai sabagi technology asi fajana leiba natri aduga masigi prehistoric era asida saruk ahum thongna amuk khaidoi paleolithic era mesolithic era amadi neolithic era 2 million BCE gi matamda homo sapiens hariba miyoi kanglup aikhoi gi kanglup asi indian subcontinent asida leiba horaki makoisi hunter gatherer ngaktani haibadi makoisi mafam amada dum khundaraga leibagi mahuta mafam amadagi mafam amada chatuna sanaba thiba sa tanba asiguma tawrga hingi matam aduda chinjak asi sadong chaba yaba pambi amadi pambi gi mara asi oi makoina khutu muk chawba nungna khulai wena semlaga sa tanbagi sizinai nung manghalasi yamna kanba kwarjat hariba nung manghalasini matam asida amaga wari utai sanabasi sign language to ina sanarami habadi akaknaba loan gum amata leite aduga matam asida sanga loiba agriculture amadi pottery gumbagi knowledge amata leitri masigi paleolithic era asida miyoi bagi history 99% di yaukhrabani aduna miyoi bagi maramda ayamba sarukti aikoina mamutta na khangba amata ngamaudrabani paleolithic matamgi maroiba mafum ama hairgadi Madhya Pradesh ta leiriba Bhimbetka hariba mafum asani asumna masigi matung ngasidaga chahi lising 12 gi mamangda habadi 10000 BC gi matamda prithvi gi climate ta chawna ahong mama lakhi prithvi asi sabagi chang khara henkalakhi
असुमना ग्रासलैंड सिंगसु मसिंग हेना यामखलखि अदुगा ग्रासलैंड हिंगबा जीबा डियर एंटेलोप गोट शिप कैटल मखोइगी मसिंग सिसु तपना तपना यामबा हेनकलखि असुमना सातान ममियोइ सिंग अदुना जीबा सिंग सिबु मतम कुइना सेनरगा सुम लाकपदा मखोइगी मरमदा खंगबुसु सुम हेनकलखि जीबा सिंग सिगे फूड हैबिट्स अमदी ब्रीडिंग सीजन की मरमदा ममुताना खंगलखि असुमना मियोइबा सिंगी वखलदा जीबा सिंग असि मखोइनि ओइना लोइबगी वखल लाखि मतौ असुमना मियोइबा सिंगना जीबा सिंगबु लोइबा होरखिबनि अदुगा अमरमदा तोंगा तोंगानबा चाबा याबा पाम्बी व्हीट बार्ले राइस सिंगुमसी मफम मफम सिंगदा हौबा होरखि अदुगा मियोइबा सिंगना मखोइगी हौबगी मतम अमदी चाबा याबगी मतम असि खंगबा होरखि असुमना पाम्बी असि मखोइनि ओइना मफम अमदा थाबगी वखल लाखि अमदी मियोइबा अखोइसि लौ सिंगुबा हैरखि असुमना लौ सिंगुबा अमदी जीबा सिंग लोइबा हैरकपदगी मखोइसि अकक्ना बमफम अमदा कुइना लैबा होरखि मतम असिदा मियोइबा सि लोइनमक्ति असुमना तौबा नत्रि खरा मखैदि अदुम हंटर गेदरर ओइरगा लैरिबनि अदुबु मखोइना सा तानबसि खरा पिकपा जीबा अमदी ngaगुम्बा ओइना तानबा होरखि मखोइगी नुंगी खुलाई असि 5 सेंटीमीटर मुक सांगबा हानदगी खरा पिकतक तौबा खुलाई ओइना पाइबा होरखि मसिगी खुलाई मखल असि अखोइना माइक्रोलिथ साइना खंगनै मदम मसिदा तेनगुम्बा खुलाई सिजनबसु हैरखि मेसोलिथिक मतमगी मरोइबा मफम असि गुजरात की लांगनास अमदी मध्य प्रदेश ता लैबा अदामगढ़ हरिबा मफम असनि मफम असिदा थाइनिगी मतमगी सांगा क्यागी सरुसिंग फंगबा ngमखि अदुगा थाइनिगी मतम अदुदा मियोइसिंग सीबा मतमदा फुमबगी चटनाबी लेरमि मसिगी मतुंग 6000 BC गी मतमदा मियोइसिंग असि तपना तपना हंटर गेदरर की पुंसी महिंग असि थादोकनबा होरखि अदुगा अकक्ना बमफम अमदा सा योक्तुना अमदी लौ सिंगुबा तौदुना लैबा होरखि लौ सिंगुबा तौबा होरकपदगी मही मरोंग सिंग अदु स्टोर तौरगा थमनरबा चफु असि साबा होरखि असुमना चफु साबा सिसु तपना तपना लोइना हैनरखि अकक्ना बमफम अमदा कोइना सुम लैरकपदगी मफम मफम खुदिंगदा खुंगंग मचा मचा सु सेमबा होरखि चफु सिजनरगा चाक एंसांग थोंबसु होरखि अदुगा लौ सिंगुबगी लमदसु हानदगी हेना चौखटपा सुम हेलखि मफम मफम खुदिंगदा पाक्सना सांगा लोइबा होंगरखि मसिखंग नतना तोंगा तोंगनबा खुचुकुलाई साबगी लमदसु हेना हेना चौखटपा हेलखि नियोलिथिक मतमगी मफम अमा हाइरगदी पाकिस्तान दा लैबा मेहरगा हरिबा मफम असनि मसि अखोइना खंगबा ngambada ख्वाइदगी लिरबा खुंगंगसिंगी मनुंगदा चलिबा मफम अमनि मफम असिदा तोंगा तोंगनबा सागी सरु क्यासु फंगबा ngमखि मसिदा स्क्वायर अमदी रेक्टेंगुलर ओइबा युम क्यासु लेरमखि युम अयंबा का मरी मुक लोइना ओइ अदुगा मतम असिदा मी सिबा मतमदा असिबादु हामेंगुम्बा सा अमगा पुन्ना फुमिनै मसि मीगी सरु सरांगी मनाक्ता हामेंगी सरु अमा फुमदुना लेरमबसि थेंगनाबदगी खंगबा ngमखिबनि मसिना ताकलि मदुदि मतम मसिगी मियोइसिंग असि आफ्टर लाइफ असि थाजै हैबसि ताकलि असुमना 2 मिलियन BC दगिना 4000 BC असि मतम असिदा प्री हिस्टोरिक पीरियड असि लोइखि अदुबु हिस्टोरियंस खरनदि मसिगी मनुंगदा लाकदोरिबा चालकोलिथिक एज असिसु प्री हिस्टोरिक की मनुंग चलि हैन फोंदोखि चालकोलिथिक पीरियड असि नियोलिथिक अमदि ब्रोंज एज की मरक्ता लैबा मतम अदुबुनि मसिगी मतम असिदा नुंग अमदि कॉपर अनिमक सिजनै मियोइसिंगना मेटल और सिंग स्मेल्टिंग तौरगा तोंगा तोंगा मेटल आर्टिफैक्ट सिंग साबगी महिसु हैरखि असुमना मियोइसिंगसु अरापरा पमफमदा मेटल और सिंग थीबा चटपा होरखि अमदि मफम तोंगा तोंगानबा सिंगदा खुंदादुना लैबा होरखि मसिगी खुनसिंग असि अयामना तुरेल की मनाक्ता ngakta ओइ यामना ममिंग चटपा इंडस वैली सिविलाइजेशन असिसु चालकोलिथिक पीरियड की होरखिबनि हैन फोंदोखि असुमना मसिदा प्री हिस्टोरिक पीरियड असि लोइरदुना मसिगी मतुंगदा प्रोटो हिस्ट्री असि लाकनि मसिदा ब्रोंज की कुचुकुलाई पोलम सिंग सिजनबा होरखिबनि इंडस वैली सिविलाइजेशन असि मैच्योर फेस होरखि वीडियो असि नुंगाइ हैन खलगदि कमेंट सोइदन हाइबिरम मुदुगा पार्ट 2 पामे नत्रगा पामदे टॉपिक असि नुंगाइ नुंगाइ हाइबिरसु फीडबैक ओइना कमेंट सोइदन मके हाइबिरम